Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika kuri uyu wa mbere yatoranyije James David Vance, senateri wa leta ya Ohio, nk'uwo bagomba kwiyamamazanya mu matora yo mu kwa 11 k'uyu mwaka. It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America. Mu gihe Donald Trump yabatsinze amatora ku myaka 39 y'amavuko, James David Vance yababaye vice perezida wa kabiri muto yubayeho mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itangazo ryemeza David Vance nka kandida vice perezida we, Donald Trump yarinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwitwa Truth Social. Muri iri tangazo, Donald Trump yavuzemo ko yanzuye ko wahoze mu ngabo za Amerika zirwanira mu mazi ari we muntu uboneye ukwiriye kuba vice perezida wa Amerika. Nyuma gato yo kugenwa na Trump nk'uwo baziyamamazanya, senateri Vance ubwanwa bwinshi yafashe ijambo ryo kwishimira gutoranywa kwe mu nteko rusange y'ishyaka ry'abarepublikani i Milwaukee, ubwo ibihumbi by'abarwanashyaka byamukomeraga amashyi. Trump ubwe yishimiwe cyane n'abarwanashyaka mu gicuku cyo kuri uyu wa mbere ubwo yinjiraga mu nteko rusange agaragaraho igipfuko ku gutwi kwe kw'iburyo, aho yarashwe n'umuntu wageragezaga kumwica mu bikorwa byo kwiyamamaza byo kuri uyu wa gatandatu. James David Vance, uzwi cyane nka J.D. Vance, ategerejwe kugeza ijambo ku bateraniye mu nteko rusange y'abarepublikani kuri uyu wa gatatu, ijoro rimwe mbere y'uko Trump yemera ku mugaragaro guserukirira ishyaka mu matora ya perezida ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Mbere gato yo kwinjira mu ndege ku kibuga cya Joint Base Andrews ho muri Maryland, Perezida Joe Biden asubiza umunyamakuru wari umubajije ku itoranywa rya J.D. Vance, yisuye umusenateri ko ari umwe na Trump ku bibazo bihari. Ati, nta tandukaniro mbona. Abashinzwe kwamamaza Joe Biden bihutiye kugaragaza J.D. Vance nk'umugaragu w'umunyabushake ku mikorere y'igitugu n'ikijyanyuma ya Trump. Donald Trump wakorewe itora ryo gutakarizwa icyizere ubugira kabiri ndetse akaba yarahamijwe ibyaha byo gucura inyandiko, yahisemo gutoranya Vance bitewe n'uko we azakora ibyo Mike Pence atabashaga gukora ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021. Ibyo nabyo byari uguca bugufi akemera Trump na gahunda y'ubuhezanguni ya MAGA, kabone n'ibyo byaba bisaba guhonyora amategeko uko byajyaga guhungabanya abanyamerika kose. Ayo ni amagambo yatangajwe na Omeri Dillon, ukuriye ibikorwa byo kwamamaza Biden na Harris. Bwana Trump yasuzuguye ubukana bw'imvururu zo ku ya 6 y'ukwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko nshingamategeko Capitol. Uyu yise izo mvururu imyigaragambyo yemewe ku cyo yise nta gihamya ubujura mu matora ya perezida ya 2020. Yananenze amaperereza n'iburanishwa ryakurikiyeho ku bagize uruhare muri izi mvururu, avuga ko ari ibikorwa bya politiki bigamije kumuhindanyiriza isura birangajwe imbere na Biden bagiye kongera guhanganira mu matora ku nshuro ya kabiri yikurikiranya. J.D. Vance yagaragaye nk'umuntu uvugira Trump ashimitse, akanashyigikira imirongo ya politiki yikakaye kuva ku gukumira bimukira kugeza ku gukuraho gahunda zunganira abaturage. Icyakora nk'uko byari bimeze ku barepublikani benshi bandi bakomeye igihe Trump yiyamamazaga bwa mbere mu myaka 8 ishize, J.D. Vance nawe yari mu bamunengaga cyane. Mu kwa 10 kwa 2016, Vance yigeze kwandika ku rubuga rwitwaga Twitter ati, Trump ateye ubwoba abaturage nitaho, abimukira, abayisilamu n'abandi, kubera ibyo numva ntamwishimiye, Imana imudukize. Ubwo butumwa ariko yahise abusiba. Abasesenguzi mu bya politiki basanga Trump yahisemo umukandida ukiri muto mu myaka ngo mu bikorwa bye byo kwiyamamaza abashe kumuhuza n'abatora bakiri mu myaka mitoya yo gukora. Aba kandi basanga itoranywa rya J.D. Vance rigaragaza impinduka z'ikiragano muri politiki ya Amerika. Mu gihe Trump yabatsinze amatora, J.D. Vance azaba abaye vice perezida wa kabiri mutoya mu myaka ubayeho mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'umudemokrate John C. Breckinridge warahiriye umwanya wa vice perezida mu kwa 3 1857 afite imyaka 36 y'amavuko. John C. Breckinridge yabaye vice perezida wa perezida James Buchanan.